Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rukinyira antu ba kinyozi wateka mukuru muthana ya mwana wako ukagwa tikombo nturekana bu nokora muntu ateka rwa kanyozi wogu wore akwere no tutikwenda kumya kuthambia muntu uruma kebwere itakebwere ankongoni okana kyo kubwera muntu okateka kyongweku rwo kuringa ruda kebwere gya kubwera ankongoni kata mwanka muntu akaje kwa shwari kire kwekembojire itu anga ukakwera ke wateka tikombo bantu momwe advance kidogo Antoa kinyozi my friend ukawote otina mutarata mwega kuthondeka kinyozi tikwa kubiragia muntu ena ro muyesh na kibwiriri tabadali chenje tabia chwa kanyamukega deka no nto twingi go bakira meka bakigo batindi kinyozi bana go bali kinyozi bakaja kubirona roye na ibwiriri kubirira nkongoni chenje tabia na bunibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki